Nimbol ka na sa semua di VitiFM Facebook page and ya kami binaka ni Total Energies Total Exilium and I kabi binaka ni ko vono da bani sar chumekina vono da bani ndo bata bali bekina nimbol binaka talaga na sar chumay na VitiFM Facebook page VitiFM YouTube channel kaya na VitiFM TikTok account and ya kabi binaka ni ko na no mo chiko no sarong ngada na da mo kabi ni ko drop tak man mo comment na mundo vono do sama chumekina nindo sarong ngada kaya na total sar na kaya binaka likes share taka nung page so na page ko lawena mer sarabo mo friends and ye kabi binaka di ko wala ni bila subika dan ni drop taka chuma no comment na bugno to binumi wala kala na ngona roso bulunga na minute na kabi di ko VitiFM Suru ng Belo Kei Total Energies Total Exilium. Ya benar-benar besar Total Energies Total Exilium na bukan di beto koni and ya kabi binaka di dai bona da bondo indi da be semati bol mikina kena itabu indo da dingkaraba da kabi binaka di ko ba inu minesere and non da be revi sartunga matana botu and ya kabi binaka di dai bona da boni beto kani bol mikina kena itabu indo da dingkaraba sa bang le tiare na bagan ni binaka and ya kabi binaka ni ko aba bolo chigani be kemni sa sar live chumai and ya kabi binaka di ko and VitiFM Facebook live and I kabina kedi ndai bangole ten bakano ni binaka and I tabin duindui and the dingara botoka and I kabina kedi ko John Kumar my Barara Valley Road my sika toka bambulo chikani and I kabini ko Melina ya lebu embakili masanga bulu chikani ko asinate titonga my wila housing kalonga chikana musik ni sudu wana ni binaka tiani orto ke sarna na ya lebu family my Brisbane Australia tai tombolo binaka wana ni binaka tiani na boko ni be semati barong VitiFM chikalango ambolo binaka wana ni binaka tiani and kaya ndiki kita kita kana wasini ngono go me tokani ambolo talanga ability voto ni loka ambolo binaka wana ni binaka taltungani na boko ni kaya ndiki kita kana wasini ngono ni vakan romusinga and ya wani Suru na Belo Melina da lebu sar chukuma na kabini kuwa my Brisbane Melina da lebu ronunia litia Athlin K Meli Junior vinaka valem sara na sema wali mai na kabini kuwa lomani lori taxi minibus motokaba kito K on ndo bata wali mekina ni borro chukuma na VitiFM vinaka valem sara sema wali mai na kabini na mana korro no be korro viti no be yatu ni anu me bonole buraramba mai da onro bembua imaduata mia umbula sia umbula vina mia umbula repa on ni binaka tiani na boku ni beitokani en ya kabi binaka ni na sababu kada tiri korona miniti melaki 5 nakaloko na kabi binaka ni kuwa check, yaga, it's tacky o'clock. Cover on me nerves, full up on me nerves. Cause this are the real deal, this are the real thing. Big up the family, big up the friends, them. One for the rest of my
Tomani tiko na beno ni sere na Kevin na kanikuwa hatotoka na keno ya taki jabo ebe kenda ena VitiFM dio sang bulu karo point rona FM kami danga ya kachitunga na be sere so en vakan romsinga ena ya kabi na kaniko 67 dia brothers de mulbena kana sabato mai ena kabi minikuwa manandelana munre mai ya though much ena kabi na kenda ena bambulu chikani be ex kona na bitalai bakatanga kina be turangan manin dia Moses vala malua na balem sarra seba mulimai ena ya kabi niko Mbula benaka bambul taltungani ena kabini kuwa we ya blade vone ni benaka ena buku ni bitokani ena kabini taxi base talngani tiko ke taxi base 1 gormen mbua do mbula benaka ke na motua taxi base vone ni benaka tu ena buku ni be semati ke na ke na ndingi takito kana wasini ngono ena kabini kuwa ada bambul taltungani ena kabini kuwa bina balim sarna sema bolima ena kabina ke ndai ena ke na ndingi takito kana wasini ngono we Junior Lee vone ni benaka tu ena buku ni be semati ke na bitokani ena ia kabi benaka ndai bambula be just tu ina mata bola benaka mai na korot na tanrumdabe mai ndao samu bimbinga be kuruka ena kabi ni ko bola benaka rota mandrelebu Harold James Long bola benaka kerengan sergar ke botai na Lord family waito kito sama sartangani ko ena kabi na kuwa waito settlement ngo mai Pacific Hamba ena ia kabi ne Francis Rotuvo bola benaka matagali sama chukena na Mission BC mai Canada ena ia kabi ni kuwa Amelia Lesumai saini ai Dolabina matagali kirana serba orta kimikira nimga kiro irna turang nimbukuya maya sawa ena non list maimbua ena sigani ko karsaya dumbula kena yase sabara arsan do bodo tikena na kabini ko simla mai lota kadu bola belaka vena nimchikana kito na ve tamani en nandila molama mai wela John Kumar bola benaka bambula be Ismaili ngioni avoka to bola benaka be kemini kitsara sama to mengori Pone ni benang tuya na bukuni be semati ena kabini ko be kito ngango tomata gundangai mula benaka mai New South Wales Australia mambatari sandonea suka chika mai na job ena ia kabi vinaka nikua ruperi bole ni korro serkatara mengena no meberke ngoni bole ni mbenga eno the secondary school paro dabo chika no non pepa na kabi nikua simioni mano be mula benaka kele bininga sam mula benaka tau Artona gyang ni nambuni wale melambasa ngarabi chiko na tindalo na kabini ko to ka baochi wambulo talanga ni be Muhammad Sadiga Khan Ali ge keregar be na company na Red One o Jerry Oluki Carlo mbete ke masi be boto chikani ngo ne ya kabani nanramalu and toli na Red One and ya kabini ko mai nerebe ni dangi simioni banobe arti taibi mbulo benaka sulika pa mai mbulo benaka bena balim sar sema boli mai ena ia kabi benaka ni kuwa makumbu semi to mbulo benaka warong sorto ngo mai raki dona ser ngori bone ni benaka tele bekem dona gang ni musu do mbulo benaka tanga be tamai kemu roko tamon relebu bena balim sar na belu tagi chuko berto ngone makumbu bilisio ne mane serebe senio manakai mana wamburu makumbu semi bone ni benaka tiani na bugri kana digi tagi tanga wasani ngona ni vandro musinga Suru Belo Kei Total Energies Total Exilium. Ito niya lote Junior gerto na lembamboyawa elo may nasaw. Nasare kakato niya narunon do lutini kabitu. Seringo sa bobodir lalaman din narungo do ng gagana. Bumbalen ng dodomo. Gono VitiFM yaw mikang galumbula. Nabale mo na sama bali maya na Kevin na ko sarong na da man keda kambura gichkan dono mo likes dono mo share na Kevin na keda isheta kanong page na page ko lewa na mersara mo friends. Kuvila
Isa din sa Rendala Mani sa iko nga ena VitiFM 92.2 FM. Kamida ngay kanchi. VitiFM Suru ng Belo Kei Total Energies Total Exilium. Nabalib sa Total Energies Total Exilium. Ano po kung ito ko niya na ikavinakan ni ko. Nano mi ba ito suwan di muri na sir katarabang ko na ikavinakan day. Batal nga kinabida sa Mbolan raw. Daw mula na kami mas tailian ng at karisto kay sakya kirabi botay das mbalin raw mula na ka may na squad ni Vangaiva may andela in the mano sibian ni mano may nirebo ni dangi just di muri na taras kotos en kornibuli na tanra daw mula na ka may van daw meki na mata mawala na rama daw meki na mbuka langi mana ibuisi nga may naitasiri rina turang ay day mula na ka home roots bola binaka uduni batu angong au dix manu ni binaka tiani ana vocally base mati amini si bola ndombule research station o mana ashni lo otinai kalongata arti botavi bola binaka may nangasa ke lepi nangasa etikong gore suba bibata ini arti lo salini korlala korta seringa go kini tim ko lam bola binaka naita wana ni binaka ana vocally bito kani ene kabe binaka ni kuwa malumuni tobo kene be kura kay chobe to kula voko kinalawa Gona VitiFM bakan romusinga ya wami kan galumula. Erongo da kakuni bawlo la takaro sarongo da neda markadi bagine kabini ko dum likes no mushe kena le burkena menaka ene kaminda. Sol